Kao što možete videti, AmCham članovi su relativno dobro odreagovali na krizu ove godine. Čak 45% je zapravo prebacilo svoj plan što se tiče prihoda u toku ove godine, 35% vezano za profit i 34% je zaposlilo više nego što su planirali. Što se tiče uzorka mikro i malih preduzeća, vidimo da uticaj krize na njih je naravno mnogo ozbiljniji i tu vidimo veće padove i prihoda i profita i investicija. Američka privredna komora Srbije smatra da je najbolji odgovor na krizu sprovođenje reformi i mi smo definisali 4 oblasti za koje smatramo da mogu da dodatno unaprede poslovni ambijent u Srbiji, da izvrše modernizaciju poslovnog ambijenta, ali da smanje efekte krize. To su nastavak digitalne transformacije na kojoj je vlada već dugi niz godina uspešno radi. To je implementacija zelene agende sa ciljem stvaranja energetski efikasne i ekološki čiste Srbije, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i svakako bolje regionalne ekonomske integracije kroz dalju implementaciju projekta kao što je Otvoreni Balkan. There is no coincidence why we have such a powerful and engaged AmCham in Serbia. It's because our businesses believe in Serbia. Whether it's new business like the Rivian data center that is being established, whether it's Microsoft here for 20 years, we have a lot going on right now, and we are pushing forward because we are dedicated to this country's success, and we are dedicated to the proposition that we can work together on issues of great mutual interest. Nama su Sjedinjene Američke Države najvažniji i najveći partner u razmeni usluga. I ako pogledate prvih 9 meseci ove godine, mi smo već prešli $1 milijardu u razmeni uslugama, što je značajno više nego 2021. koja nam je bila istorijski najbolja. Mi smo u prvih 9 meseci, dakle januar, septembar 2022. godine, u smislu usluga u Sjedinjene Američke Države izvezli skoro $900 miliona, evra, 896,5 miliona evra, a iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju smo uvezli usluga u vrednosti $200 miliona evra.